Nkethinkatho na Antone Mutegeri bwega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na woni kiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwo NTINYARI KINYUA. Antu baire ibakuite nyuma ya ngari yao muthemba jwa Probox gutamwerekera na kuorokera murone jwa Rupangazi kaunti-ini ya Embu. Mutino jwa tukubu turumire ndagacheni ya mwiri agishigwa mbuge kya Manyata tuko inkai nyuma ya ngari ingi kugwa murone jwa. Litamwaniki na ripoti ija. Andu airi ni matete mioyo yao vuva ya ngari muthemba wa Probox kugwa runjiri rwa Ruvingaci ndarasari ya Mwiria yumite mwena wa Manyata ithiete mwena wa Kathangarire. Ngari ino iria irakuite mitungi ya njovi muthemba wa keg iragwatire mutino uyu mathaa ma thaa imwe cia utuku na varia mutumia umwe wa aria marai kuo aravonokirwe na gutengerwa thibitari ya Embu level 5. Umwe wa aria airi marakuire nake ari mochari ya thibitari ino no ati mwiri wa ucio wingi no urathi na mbere gucaranwa naguo runjiri ruru. Ino ni kuringana na County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Edison Nyale. Nimepokea habari hii kwa uchungu kutoka kwa chairman wa bodaboda wa Kathangariri. Nilipigia simu kwamba kuna gari Probox ambayo ilikuwa inatoka kibiashara na imeanguka kwa mto na watu hawajafika kwa wengi, hivyo basi tukaweza kusanyana, tukaweza kumobilize county security team pamoja na sub county security team iweze kutangulia, na hata hivyo pia tukamobilize ambulance pamoja na rescue truck. Rescue truck ilikuwa ndogo, lakini wananchi ambao wamejitokeza waliweza kuingia na kuweza kuokoa ule mwili na mwingine haujapatikana. Na varia ekari amwena uyu maratita ni undu wa uria ndarasa ino injeke na atindiri na cuma cia mwena cia kurigiriria ngari gutonya runjiri ruru. Na varia Nyale areririra ekari aya ati ni ugukorwa akirumiriria na gutigira ati ndarasa ino ni athondekwa uria kwagirire na haraka wa uria kwavotekeka. Ndarasa yatigirwo injeke gukira size ya barabara koguo ngari tireganira bwana bonda wanandu mathiete na maguru. Kwanja ciana cia cukuru andice iringaga ati ava ikithie cukuru baina thina ndarasa ni njeke ni mauga matuthondekere arame na ikirwo rami. Daraja lenyewe si nzuri na ni kwa sababu pengine barabara ambayo ilikuwa imetengenezwa ilikuwa imekamilika na hapa pakaweza kuachwa kwa muda. Nitaweza kuchukua jukumu sasa kuuliza wanaotengeneza barabara hii ambao ni kera. Taweza kuuliza kwa nini barabara iliweza kuacha hii bridge na imekuwa ni bridge ambayo inaweza kupoteza maisha ya wananchi, si leo peke yake, ni siku 2-3 pia huwa inaleta madhara kama hayo. Ni urarikiria kuvoya atumiri onthe a barabara ino gukorwa mari metho makiria niguo kwithema na mutino ta uyu. Wananchi naomba kwamba fika mahali kama hapa tuwe uangalifu, tupunguze hata pia mwendo ambao tuko nao tunapovuka daraja hili. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua na kiama kiawe kia maendeleo chap na dhamite kumangwataniro ni ya Azimio la Umoja One Kenya Party na gutonya kiringwataniro ya Kenya Kwanza iretongeretwe ni munini wa Rais William Ruto. Mutua akiruta ntumiri yawe mukawe ni jwa muchini jo Nairobi ugite ngwataniro ya Azimio itabekaga Weru ne indi ni ibekanirite kirore ngwataniro ya Weru ne. Mutua aruga barekanire kirore igoro untubura buri kithityo ni mwandikithia wa biama Nderitu. Kagiteno kau kiama kia gavana wa Kilifi Amason Kingi kinyakio ni kithamite Azimio na gutonya kiri Kenya Kwanza. Tukuthurania ripoti ije tukomba kwithwa tugikureterayo kiri Nteto chietu chia 1:30. Atwete na mbere na Nteto ingi na ndege kundi kimwe kia youth ruterera muthara kiragi guchieta Kiraito Defense Forces gikuria gavana Kiraito Murungi kubarikana bakiuga ati batwire kumuringira ndebe na batagunika. Youth baba bariromba gutemanya na kwaranira gavana Kiraito na kumuria kubaririkana kagita gaka campaign. Kagitene kawa youth baba kuromba Kenya kurumira thiri kagitene gaka campaign na kinyanyuma ithurano taura Kevin Kimathi agutariria.
Iyo ni ikundi kia antu babaithi bakumenyekania Nteto Defense Force kuma Muthara rungu rwa Grace Manyara baria ituritio bakiuria ngavana obole liaritho ringire mwanya thai ni ontu ni ikundi buru kiumaniti awe buru kimwete mbari kuma siasa ne nthiru atu tutwera tu support bake paita wa Nteto Defense Forces kuma 2017 mwaka rware tutauruka na thai rwarenge Nteto no kako kumemea kenge yana kento kera jeshi nwe kuwa jeshi ruwa onto Nteto bamuchalira kuma 2017 taiba kwendro konsindwa bweya pio baekeri ate na bakile la wanjera baitereta no tomorio kenda kura cheri ngore bute kwenda kuona ngwe babwe ndi secretary wa kundi kege Nteto Muronge Defense Force takebudire 2017 twena Madam Grace na nyatha ina gatutwire ki ngabana no tutone na komba kuruta ngwe lakini batu kento tutina kyo mainya nto beto kugwa ito goria tukinyete Madam Grace ketha kombe ka burur naone ngabana amwire batu twa itu ilelo ketha nyika mbasi keto korerwa na uniform tweta nara gwonde gabana ra twamukarakia na ikundi kiki ka Weru ne obatu bwa thirikari ya county rungu rwa ngavana Nteto wa dini oyo yake Muthara batu Muthara itoruteri ngwe chiriti Muthara buruno ntoketha ngwe ikuruto nkorokie ngwe mirandi nkorokie 60 ithima ibyenji ithima kenda Muthara na ngenda kwera antu ba Muthara na ngenda kwera antu ba Muthara bobo yambaira ke wandira chionza chindene Meru County Muthara nyo ira ye nyambasari kwa wingi nyo ye riteringwe kwa wingi kanto babwiri kwilela manto ya yau batu Nteto wana chama batu itoriari mno bo baba wita bagitho kwa Nteto bagiwa oti maendeleo abuthe Muthara maendeleo itonete Muthara ya mainge mno ya unto ya itia ilutha githima gino maendeleo waita lanyiro kwena githima no nama wa thibitari kwena kwa munya guongwa githima gikuo ende batu atukwenda kwira kawira mwangasa owe kawira mwangasa otomba nage ng'ang'i no tukirwene bongi bakuri setasiokiri na thiri kunjwa ne atongoria buru misemanione turenda kuringa kura cha thiri tutekwenda kura cha ndwa na gento kera tukwenda kuwa kila mbo kutokana tukwenda kuwa twe Muthara Defense Forces turenda kuwa kinyonto ngenu ake akwenda akenda kura ko twamwa kanyarie onge nwoto mwa kanyarie lakini tukwera tariki kenda mweri wa 8 tweringira Nteto Muronge kura na ekoloka mapema Nikiripotera Weru TV kuma Tigania East mbita wa Kelvin Kimathi Mamburaja muthinjiri umwe NTINYARI ijagarukite na gutuika kiringo gia siasa nyuma ya Ruiri bagiteke MCA wa Kirua na nari gutemania na kwiringira ndebe kire mamburaja jarathithikirite nja kwa mutumirio jonkurukia Ruiri 20 bagiteke bairingirite ndebe na biama biao na kuria ringi kura kuringira atongeria kura kuringana na manifesto yao na uletingo wibwa mawira kirigia na report ije Nikire mamburaja maromba na aratu nisa tuandini ya IPCA tukutirimene nja ya pasta mwitikiri nteresa kirengo na arige sigone kepore kuriongera na gusokere muthinjiri uyu nkatho na aria atongere bagi siasa kathumba na brava kumerera matete mwanya be utongere batirimene na siasa kugwata mwanki o muntu akiringira ndebe na kwendea kiama kiawe kuromba kiti kia Kirua nari wondi na kiama kia ANC kiria ki Kenya kwanza ni imbije ituingei na uko na tuingei ni twetio tu tuingei indi baka isana batari ningwitikia oni ndio mo bara batari kiama gya kwa Democratic Party of Kenya ikyo kiama gira gikuru buru kia Kibaki lakini dai Justin Muturi wena kia borenye ninde kinyanganyiro ne kiu de kinyanganyiro ne kiu kia guchwa giteke MCA Kirua nari won na ndiromba nde independent candidate na rwano rwako ni ostrich virai nyoni irete buroka iro miretere nja utirokagana no thachiriko thachionthe na nkiromba gitegeki na tikiti ya UDA kana William Samoei Ruto ibandete William Samoei Ruto uratone atwerere kibara monthe akuga ibatharimi onini tharimi nkurukire ni murungu atorerete maguta ya ntareki kenda mweri 8 antu kwengendo na Weru TV mtonge akiuga
na nari aratire antu ngirire nari bamwira rungamia kiama kia Jubilee na support Raila na boteko na rendikina Ruto ibo wana Weru TV ntugoyu kumbe no romo te antu betiro antu ngirire batamo mtu arungamia kiama kia Jubilee na support Raila Odinga kumbe na rendikina na Ruto na ndengo tike na tukina manaro ile itukumya na ini bange tena mheshimiwa rendikiri Mugambi rendikiri ni mbunge wa Buri nonto ndabu ikirengoge na bubeja mumbike nguge twetekanire na tonge ba bonde twakarande togwa imbito kwenda ndeni akirwa na reward imbito kwenda Buri na itwetekanire na kurubau kuna ryo tongere baba ni Buri tiakare gusumire ko wingi mweri jwa 8 na kuringa kura na nkuruki gweta na mbere kuthuja manifesto jana siasa bonde ni kenda bakathuroro kabatedia batego kamatero ni migombe ya byama antu betu thai turugukite metho tutekuringira byama kura turiringira inyera mtu enyo na gintu kira mtu abati kuthithia na undi support Samuel William Ruto ja president na nkona nchamba yetu iri aje Buri Thaa mheshimiwa rindikiri twinawe Nteto thikireni muntu onde orokejo kageta wewo watokanya kuthikirwa muthikire ake waigwa jara nayo ya gupendesa ntukwekure kinya siriteku ukageta muntu eta mali ugirwa ukageta wiro unu ndera kandere ngi ituthikirwa twinde antu betu na baraba kuromba kura entoni nte kuromba kura njoni twaranirie tukareni ndiguru thani ici ndi imwe bwarega twaraniria tucoka methene imwe irio bibionde bikathirana na twane na mpara ikisheni mtu onde mutori oku muthako ku mwekuroku akuringa kura ntukweu wale akuringa kura ntukweu ukuringa kura no ndu mtorote kwenda ukuruka lakini oringa kura muntu ule kwenda akuruka nkiripotera Weru TV kuma kirengo na gicigoone kia Buri mbita mawira kirigia Katho che mwanya kirigo mutegerite na mbere kurumira Nteto chietu nchokerete nyume kagita gate kuraja na Nteto nkurukio kebebia mutambo Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Hey! Sweetie, tumefaile base tena. Yeah. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride.
Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya mwanya. Kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja Diploma na Certificate in Secretarial Studies Module 1 and 2, Diploma na Certificate in ICT, Diploma na Certificate in Supply Chain Management, Certificate in Fashion Design and Garment Making, Diploma in Electrical and Electronic Engineering, Certificate in Plumbing, Certificate in Welding and Fabrication, Artisan in Motor Vehicle Electronic na inge inyingi. Nankuruki nito jana courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto nkuruki turinge adimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene taoni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano.